соли 2008 бахшида ба 1150 солагии устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ мо як намоиша рӯи саҳна бояд меовардем ва барои режиссёр дар фикр афтодем ки кӣ метавонад ҳамин намоиша дар сатҳи баланд рӯи саҳна биёрад. ба хулосае омадам ки Ҳошим Гадоев. рафтам ба хонаи Ҳошим Гадоев. як бор, ду бор, се бор, 10 бор, 20 бор, 2 моҳ ман мерафтам назди Ҳошим Гадоев барои ба театр даъват кардан. Фақат не мегуфт. Не мегуфт. Сабабҳошам мепурсидам, не мегуфт. Не. билохира розӣ кунондам Ҳошим Гадоеву, омад ба театр. омад ва шурӯъ шуд кор аз болои намоиши Рӯдакӣ Сотим Улуғзода. ин намоиша пеш аз ин ҳам 3 бор дар ҳамин театри Лоҳутӣ монда буданд ва азбас ки ҷашни Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ буду, як асари аз ин беҳтар, асари драмавӣ аз ин беҳтар барои намоиш набуд. ҳамин намоиша интихоб кардем ва рости гап намоишҳои алоҳида мемондам, пароканда кор мекардам бачаҳо. ин намоиши Рӯдакӣ ҳамаи ҳунармандо бояд ки иштирок мекарданд ва дар масъалаи ба ҳам овардани ҳайати эҷодӣ дар ҳамин гуна як намоише ки масалан намоиши таърихӣ, намоиши бахшида ба сардафтари адабиёти классикии мо ба устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ бисёр мувофиқ омад барои ҳайати эҷодия ба ҳам овардан ва ин кори бисёр душворра Ҳошим Гадоев сарбаландона иҷро кард. як намоиши бисёр хубе ҳам рӯи саҳна омад ки онро мо дар сатҳи бисёр олӣ ба бахшида ба ин рӯзҳо дар саҳнаи театри ба номи Лоҳутӣ ба намоиш гузоштем. дар коҳи аҷам кӯҳ аст, дар кӯҳи аҷам мир аст, дар шеъри аҷам шир аст, дар шеъри аҷам шеър аст, шеъре ки дар анбӯҳи найзори қаламхоб аст. شعری نری شعرش را دشمن نتواند بست. شعری نری شعرش را دشمن نتواند بست. دانشجوی بودیم. یک دو سال ما خریب که گفتم ممکن است که وای نداشتیم. مربی اون رژیسوری بقواتی که ما با درس رژیسور آنده با نداشتیم. یک تا بود از امریکا رفتگی مشیف یاکوب آرونویچ بسیار رژیسوری خوب بود، آدمی خوب بود، لیکن وای همین خیلی شد که ما با اون قدر وای نشد. گفتی وای که زورش نمیرسید. بعد ما گفتیم که درس با نامی آمدگی شدیم. بعد لیکنمون محرم فایزیش گفتن که برای چی شما درس نمیخوانیم؟ ما گفتیم که ما استاد میبریم. کیا میبرد؟ کی میبیاد؟ ما گفتیم همون هاشم گدایف ما میبیاریم. شما باور میکنید؟ باور نکردیم. هاشم گدایف یگان وقت درس نمیداد گفتن اینجا با. ما گفتیم ما میبیاریم. بعد رفتیم یکی از همکورسای دیگر هم کتی نوریدین میگن از ورزاب یک جای رفتیم تئاتری لاهوتی. شما باور میکنید ما همون روز رفتیم همون جایی همون پردازخانه رفتیم همون گرفتیم گفتیم که ببینیم که نشستن یک تنها خودشون. ما گفتیم استاد ما برای یک چی اومدیم نمیدونیم شما راضی میشید راضی نمیشید. ما رئیسورای آینده اکتور رئیسور همون خواهش میکنیم که یک ما با همین کمک کنید. چی میخواهید اون؟
ما گفتم میخوایم که شما درس دید بعد خندیدن گفتن که این کاری ما اینقدر بیجور اینقدر من تمام این نقش‌های اساسی در تئاتر من بازی میکنم این کاری من کی میکنم من شما درس دادم ما گفتم شما استادم یه هفته و 2 بار بید ما با باز اومدم من گفتم اول میرم میسنجم کنی شما یگون تصورات رژیسور اکتوری داشته باشین من شما درس میدم نباشد نه اومدن یکون موی صحنه برو آوردن گفتم برو گپ زدن هم یک ستوله خپیده گپ زدن هم تا پرفتن طرفی من پرفتن که میخوان خپیدم کم هیچ دوره تون کم هیچ دوره تون من شما درس میدیم از همون روز درس سر کردن از همون دقیقه درس سر کردن به یگون حجت به یگون وقت درس سر کردن درس ما قریب 5-6 ماه بعد حجتشون رو تا کردن همچون استاد همچون معلمی همون وای کافدرا ما تمام گپی که ما گفتم یگون کلمه اگر خفه کرده باشم مرا ببخشید من شما را دوست میدارم من شما را همتون را دوست میدارم همه سپیکتاکلی که ما بچه خوندیم زلطا جان ستار جان برام جان همتون بفهمید یک همین پارچه دل ما بود قصه از آن سیدای نصفی حیوانات نامه بار یاد همون ماند همشه بار اول در تاریخ مثلا تئاتر تاجیک همون چیز بار اول ماندن اونجا و داستانی کلان است که هر حیوان پیدا میشد و این حیوانش با میگه من از تو زورتر هر حیوان دیگر انکار میکنن و خودش زور میکنه بعد آخرام مورچه میبراد و میگه از همه شما من زورترم چون که ما اگر اتفاق شویم شیر جران را بدرانیم پوست همین ماندن همه ما بند بودیم و کورس ما و بعد بچه ها که نمی رسیدن از دیگر کورس ها مثلا رحمتی یادش بخیر سلیم مقیموف هم موقعی بند کردن انا حاضر هنرمند مردمی تاجیکستان ادهم خالقوف بند بودن چون موقعی میخوندن بند بودن همه بند بودن بسیار نمایش خیلی خوب گذشت در وقت های تمرین بعضا نمی خیلی میشد که از اودش نمی برآمدیم میخستن خودشان با لباس های مثلا کار و فرانه مثلا معلم ها خیلی عادتا میشنند و نشان میتن صرف نظر میکردن و میدار آمدن درونی وای در درون دکرات میدار آمدن و از دکرات میبر آمدن خودشان ما هممون حیران میشدیم خیلی مثلا استاد تو همین درجه میگه برای من نکنید شما بدم خیلی کار کنید که همه چیز طبیعی براید اما بالاگی ها میفهمیدگید فهمونید مثل پاورات شیه نمیدانستگید فهمونید یک سال بعدی سپکتاکل ادیب که بسیار شهرت یافت در کشور ما قریب که اگر 100 بار صدم سپکتاکل ما بازی کردیم در تئاتر 100 بار هم رفته باشد در تالار جای خالی نبود جای بسیار رس می‌سودند انا مردم هم بسیار خواهشی آمدن داشت و بعد استاد یک بزرگیشون در همیه که خچون برای همین زحمتی خچون نمایشی خچون بسیار کوشش میکردن که همین زال دا تالار دا آدم باشه بسیار مردم خوش قبول کرد همین نمایش ادیب شاه ادیب در روزهای فرهنگی تاجیکستان در روسیه در مسکو همین سپکتاکل ما بردیم ادیب تالار جای پامونی نیست همه سرآمدا و سراهنگای صنعتی موسیقی و تئاتری کینوی روسیه در تالار بودن از همه استادای بزرگ میگم کجا نبود همین قدر همین سپکتاکل ادیب به درجه رفت که ما در صحنه خودمون در صحنه همین بدنمون میلرزید و وجد می اومده از نگاه و از قبول تماشاگی تماشا تمام شد
خیلی بسیار اسپکتاکل وزنین استاد تمامی هنر و داراییشون را در همون صحنه صرف میکردن. تمام شد اسپکتاکل، مردم نمیروند. بعد همون کلونا و همون خادمای تئاتری در تالار بودن و ششتن و گفتن که یک صحبت با همین مردم کنیم در دایره همین اسپکتاکل صحبت داشتن. در همون راهبرا و خادمای تئاتری نمایان روسیه در قطار میانه مابین نشستند. خیلی همه فکراشون نگفتند. استاد هاشم گدایف هم شتگی بود، خیلی مانده شدگی، خیلی شتگی بود. یک ساعت گپ رفت. بعد آخر ده گفتن که سخن به هنرمندی نادیر، به هنرمندی مردمی اتحاد شوروی، با اجرا کننده نقش اساسی و تهیه‌گر یعنی اسپکتاکل با استاد هاشم گدایف داده می شود. گفتم مردم از جا خیسه قرصک زد نیم ساعت. بعد همه خاموش شدن شدن. اکنون ما فکر میکنیم که استاد یکم گپی زور بگن، یکم سخن برجسته و زور باید ابراز بدارن که ما با از جا بخیزیم. گفتیم چی میگفته باشن در اینجا؟ خست راست استاد صحنه خفا همین خیلی استاد یک 5 دقیقه не там легче говорит گفت. здесь я не буду говорить. انا مردم از جو خسته با قرصک زدن. یعنی برای من سخن گفتن در صحنه آسان‌تر است. وقتی که ایدی پسر میکردن بیرون از کارهای تئاتر بود. همه بچهای جوانی که مثلا شاگرداشون بودن و نو به کار آمدگی بودن با اونا سر کار میگرفتن و تا شب تا ساعتهای 3-4 شب می نشستن با کار میکردن، خوراکشون میداد. بعد وقتی که خنک‌تر میشد بار من در خاطرم است که رحمتی عبدالقیسوف یک پالتو داشتن لیکن اونقدر غوص نبود، هوا که سرد بود. هاشم گدایف روز دیگر آمد و یک پالتوی خودشون رو گرفتن و پوشوندن. و میگن شما چیکار میکنید؟ من میدونم من پالتوی بسیار دارم، همین تو پوش تو کسل نشو چون که تو من در کار هستی. صبح 10 مای سال 2012 باری نخست وقتی که چندی از بچه‌ها تصمیم گرفتیم که صبح بر وقت ساعت خوب 7 ساعتی 7 بر وقت بریم پشت دری استاد هاشم گدا با زودروزش تبریک بگیم. دستگل گرفتیم، یک تصویر داشتیم ما بود بعضا چیزای دیگر. خوب ساعتی 7 شدیم پشت دری هاشم گدا 10 آشیانه تق تق شروع شد. 1 2 3 4 10 20 50 100 زنگ زدن تق تق در باز نمیشه. بچه‌ها همه باری نخست رفته بودیم. خوب خلاصه که در باز نشد، ساعت ها گذشت، نصف روزی شد، پایان میفر اومدیم بالا میبر اومدیم لیفت پایان بالا رفت ساعت 12 1 2 3 4 5 6 بعد یک مدت بچه‌ها گفتیم خیلی سیر میکنیم باز میبینیم. 1-2 ساعت رفتیم سیری باغ باز آمدیم. ساعت 6-7 شام شد. خلاصه ساعت 7 شام رسو 7 شام 12 ساعت سپری شد. یکی در باز شد. باری نخست در باز شد و استاد هاشم گدا در تن همون پیراهن هنرمندی بود از کدام نقش‌هایی که در تئاتر لاهوتی می‌بازید. در سرم یک کلاه مانده بود. آمد روبروی ما و سلام کرد، با همه بچه‌ها یک سلام کرد. گفت بچه‌ها رحمت گل گرفت
توفه را گرفت رحمت گفت در پشت در اومد همگی 1 دقیقه فرصت جدا شد برای آنکه ما را ببینه سلام کنه و بگه رحمت بروه و همین تمام. یعنی برای دیدن همین 1 دقیقه که در روز زادروزشان این نخست دیداری ما بود 12 ساعت رسو از 7 صبح تا 7 شام انتظاری کشیدیم تا که استاد را ببینیم. و یک روز من پرسیدم که من گفتم اکا هاشم گفتم همین مهارت اکتوری چیه؟ نیم ساعت خواب کرد. من گفتم خیلی بعد یکم چیز میگه. من گفتم خیلی اکا هاشم چی؟ با نیم ساعت دیگه این پوشم مونده خیلی فکر کرد. 3 سال گذشت. بعد یک ساعت تلفن کردن من. تلفن کردن گفتن که تقوی همه خیلی گپ میزنه بیا کجا بیام سوالات به جواب میتیم گفت. من گفتم کدام سوال؟ مهارت اکتوری گفت. من گفتم خیر. بعد من گفتم با کجا را بیام اکاوشم؟ بعد گفت که حکومت شهر دیدای؟ من گفتم حکومت شهر دیدم. بعد آمدم من خیلی صدام ساعتی 8 سحر اومدم که وقتی یک پارتفل داشتن درون پارتفلشون اگه چی داشت خدای وزنیم بده گیر و پیر بعد ما گفت های داد من با پارتفل درآمد کیم چی کار داشت حکومت شهر با اون کارا تمام کرد. یک نیم ساعت گذشت کارش تمام کردن. بعد برآمدیم دیگه رفتیم. من گفتم کجا میریم؟ اگه من خیالم همونجا من میگه مهارت اکتوری چیه جان خلاص میبینم من باید تئاتر برم گفت اویلگ من میگیرم. بعد من گفتم خیر محلش رفتیم تئاتر دم خیلی کمتر همین روزی که وای باشه سرگپ میشد اون کار یا خیلی روزی است که بسیار سرگپ میشد یا خیلی روزی اومان گپ نمیزنه همون روزی سرگپی شده است. بعد رفت تئاتر خو این قطی گپ زد وای قطی گپ زد اكو نگاه کنید یک نیم ساعت دیگه تئاتر 3 ساعت شده نه 11. بعد اینجا رفتیم گفت با کجا میریم اکاوشم سلخوز یک جورای گوشتنگیرش کیم چی وعده کرده کی بده سلخوز رفتیم اوجم با یک نیم ساعت دیگه وقت ما سحر یکم چیز نخوردم وقتی عبید خدا گشنه و تشنه ساعت یک نیم شد اک رفتیم ما کجا باغ حیوانات تو بکدم های باغ حیوانات ما خودم گشنه با بوی توی باغ حیوانات آخه چه خیلی میشد. بعد همین رفتیم در آمدیم باغ حیوانات. بعد یکم اون وقت خر بود یکم طرفی چپ ده ای خر سر میشد. بعد خیلی گفت ای چیه کیه گفت. من گفتم خر خراکتری کیه. بعد من گفتم که روز شبگم نمیدونم. بعد گفت خراکتری کیه. بعد اون طرف رفتیم اون طرف بعد اسب دیدیم گفت که این خراکتری کیه. من گفتم نمیدونم. بعد فهمون بعد این خراکتری بعد رفتیم بعد شتر سرمار شترم اونجا شد. بعد شتر ایچی من گفتم میرم نمیدونم. بعد رفتیم که خیرسوی بعد من گفتم خیلی اتاکا گفتم زوری بر یافتی گفت. بعد این طرف اومدیم خیلی اینجا اومدیم قو دیدیم مرغابی های دیدیم خیلی این طرف اینجا اومدیم شیر و پلنگ روبا گرگ همه تماشا کردیم خیلی یک اگه تصور میکنید قریب ساعت 3:30 گشنه تشنه. بعد برآمدیم با اینجا مرا ته سمکش گرفت دستم سمکش گرفت بعد گفت ما کدومش بدم. بعد من گفتم که اکا هاشم این خیلی درنده که شماین در این باغ حیوانات نیست. خندید خیلی سیز شده خیلی. بعد گفت بابم کدیده گفتم نه آخه در حقیقت نیست. اول بینید آخه خیلی گپی خشرو گفتم خیلی شخصیتی که اکا هاشم هست دیگه خیلی شخصیت این خیلی نیست این خیلی آدم. استاد علاکه گفت خودش این سنساتیا است که با یگان نفر توفه میکنند و توفه اون انمی تاقی چکن بود و انمی گلدوزی چکنه که بسیار گلهای خوب دارد. اگر شما اهمیت داده باشید از اون گلدوزی هایی که میفروشند تاجیکستان و کلاب و حصار و قرغان تپه می نویسند فرق دارد چون که تاقی کلاسیکی است و استاد هر چیزی استاد گوهرشناس هستند و این تاقی و اینها رو آورده با من توفه کردن. بار دیگر وقتی که همه
пандемия ҳукмрон буду ҳама ҳанами аз антисептикҳо истифода мебурданд устод ба ман як чаламчӣ ё худ дастобгир оварданд нахуст ҳамон кӯзаи обрезиро оварданду гузоштанд гуфтанд ки ин чаламчист ман хуб устод раҳмати кардам гуфтанд не ин давом дорад ин бо тағора ё ташти обгирӣ ҳам дорад ман гуфтам пас ваяш канӣ гуфт унаша баъд меорам имрӯз ҳамин дилам шид ки ҳамин шаб бурда биёрам бо дилам сабуктар шаваду ба дилам роҳ ёфтима ман дигараша меорам ва воқеан ҳам таштро ҳам оварданд яъне ки бисёр устод кам вале тӯҳфаҳо мекунанд ва ана ин соате ки мебинед ин ҳамон мошини Rolls Royce аст ва соатҳои қадима ҳастанд ва хеле гаронарзиш ҳам ҳастанд инро устод ба ман тақдим кард ки тавассути сайтҳои иҷтимоӣ албатта бисёриҳо диданд ва ангушти ҳайратам газиданд ки чӣ гуна шуда устод тӯҳфа мекунад ва мардона худ ҳам иқрор мекунад ки ман ба ҳар кас тӯҳфа намекунам Бобуротар ҷаҷол кун! Якуб пар! Пар як бор! Пар гуфтам ба туям! ин ҳамин либосҳое ки костюм ёки палтои нав харидагӣ ҳамин ҳозир пӯшидагӣ галсу бастагиву саҳнада машқ карда истодааст ҳамроҳи ягон намоиша таҳия ана ҳамун либосҳош қати ҳамин замина меғалтад чанги хок дорад барое ки нишон доданаш даркор ки ин ҳамин хел меғалтад ҳамун либосҳо ҷазир мешаванд чиркин мешаванд дили мо месӯзад ки охи барои вай ҳамин чиз чи аҳамият надорад ҳамин энергия ки вай дорад ҳоли мо надорем росте гапа гуфтанда кор ин ҳаминҷа мешини қатиш суҳбатаму намешина мехезаву мешинаву бо мерава уҷаву тақарпақар як рӯз омад ҳамин идора ин дар маҳкам буд ҳамин ина меёра ӯ су мебара ису меёра ҳамаро тақар ӯ коргарое ки берун даштагиян занако хиёл кардиян ки инҷа мо қати ҳаштум гадои ҷанг ҳистем қад ба қад мимикаи актёри тамошобин бина нигоҳ кун рафтем аинҷа сабаки камтар боз мезанам баъд буд кади намекунам баъд қази ҷоза қади машқ мекунад дар ҳамин майдончаи вай майдончаи варзишӣ назди хонашон ҳамин беҳад сахт машқ мекунем баъд ба даст мегарданд почаҳо боло дасткатӣ мегарданд сархам ба як нафар месафед мебинад ки ҳошимҷон ман туя ҳар рӯз мебинам охир ҳамин почат ка дигарди намешад ми ин фақат сарат поёну почаҳот боло ту чӣ мақсад дорӣ чӣ хели машқ аст меге боби ҳамин ту мебинӣ ки ҳамин мардум ҳамин дунёя мехоҳад ки рост бинад аман ҳошим гадо мехоҳам ки дунёи чаппа бинам соли гузашта буд хусусан ҳамин моҳи апрел март буд соли гузашта хуб чанде аз бачаҳои ношинос тамос гирифтанд гуфтанд тоҷо мехоҳем ҳамро суҳбат кунем дар як мавзӯъ бошад мешавем суҳбат кунем ва ҳамхел гуфтанд ки мо як нақшае дорем ки мехоҳем бо устод ҳошим гадо суҳбат кунем ва як филми документарӣ ба навор бигирем дара боз накард яъне бозам 2 соат 3 соат интизор мондем дар телефони дастӣ занг мезанем дар телефони хонагӣ занг мезанем дар занги дар зада мешуд яъне боз нашуд он рӯз ба анҷом расид пагоҳ шуд пагоҳ нисфи рӯзӣ ман аз тамос гирифтам ман гуфтам ки берун аз шаҳрм шумо як бор бирен хонаша дидем бирен бибинен агар дараш бисёр вақт хонада боша агар хушиш битиҳад дара боз мемонад ним боз мемонад агар боз боша тақтақ кунем дурен мақсадтона бигем ҳамаш фаҳмо мешавад бошад ва меран ки дар ҳуй аст тақтақ мекунанд мебироя баъд мега ки шумо биден динаида рӯз маро безор кардем меган ҳо безор накардем мо барои дидани шумо омадем барои нақша омадем ман ай нақшатонам безорум
ай кортонам безорум ма фаҳмидам шумо филм мегирен ай филмтонам безорум ма фаҳмидам шумо мара чойхона роҳат мебаред ай чойхона роҳатонам безорум бирен гумшен дарша маҳкам мекунам бечора бачаҳо якум бур дидистиян ду бачаҳо омадагӣ будан ҳардуш якум бур дидистиян бо тақтақ мекунан дараҳуй мекунан чӣ мегин мегам ака ҳам коргардон як реша пайванди хишиам доштак ба ҳошим гадо мегам ман на филм мегирам на нақша дорум на ҳичи ман бо шумо хештавор ман шуморо хабаргирӣ омадам ки ту мега мега фалони падари ма фалони бобои ма фалони ҳамун порвори собиқ муминобод ҳозир ховалинг дасти ҷума нигоҳ мекунам мега ихе ки боша будро хона хулоса мувофиқ меша хона мединорашона ба ҳам хел суханҳо ҷур мешавад як бор ҳошим гадоев пешниҳод кард ки ману ту бояд як намоиш бозӣ кунем ду кас фақат дигар касе набошад бояд фақат ману ту ман гуфтам ҳамин гуна мавод ман дорам гуфт ман ҳам пайдо мекунам ҳамин гуна мавода ҳардумон ҷамъ мешем кор мекунем не ки намоиша барои театр не намоиша барои телевизион дар саҳнаи телевизион мемонем ман бисёр хурсанд шудам гуфтам майлаш бо шумо ҳамкорӣ кардам барои ман ин ифтихор аст ва ҳам бисёр даркор аст чунки дар вақте ки ҳамбози шумо як ҳунарманди пухта аст як ҳунарманди бисёр бо таҷриба аст ҳунарманди машҳур аст ҳунарманде ки қаду басти бисёр буланду зебо дорад дар рӯбарӯи ин гуна ҳунарманд бозӣ кардан ин як ифтихори актёрӣ аст бинобар ин ман розӣ шудам аммо мутаассифона чун ҳамеша ҳошим гадоев то имрӯз хомӯш аст намедонам шояд то ҳоли кофта истодааст ягон маводе ки барои ӯ ва барои ман мувофиқ бошад агар пайдо шавад ҳамин гуна мавод ман бо ҷону дил бо ҳошим гадоев кор мекунам ва ман боварӣ дорам ки ҳамин тандем ҳамин ҳамбозии ҳошим гадоев ва банда натиҷаи хуб хоҳад дод чаро ки олами ботинии ману ҳошим гадоев аз ҳамдигар як каме фарқ мекунанд ҳам имконотҳои ҳунармандии ҳошим гадоеву ман аз ҳамдигар фарқ мекунанд ва ин як чизе ҳаст ки барои ҳамбоз будан бисёр муҳим аст ҳамин чӣ гунае ки ҷамъу тар ҳаст плюс минус ба ҳам бармехӯрану барқ пайдо мешавад ана ҳамин гуна як ҳамбозӣ ба фикри ман шуданаш имкон дорад ва албатта ки ин суҳбат як каме пештар буд ман то ҳозир дар фикраш ҳастам ва омодаам ҳастам агар устод ҳошим ин сухани маро бишнавад бояд омодагӣ бибинад ман